Double. Salma Hayek. Hey. The Hitman's Bodyguard. This is my movie. Bumir. Master Puppies. Reaction video. Pamilya na napunta sa atong reaction video. Another trailer na naman ang ating papanonoorin with Bernie Bitok sa Bitok University. And Boy Negro sa iyang Facebook nga 2017 The Hitman's Bodyguard. Hitman na siya, napa siya bodyguard? The Hitman's Bodyguard starring Samuel L. Jackson. ug si Deadpool. Deadpool yata. I will bust a Ay, cap mo in siya your ass. Deadpool. Please. Please, motherfucker! Why are we always yelling? Oh, man. Funny gini siya sa siya. Rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world. My job is to keep you out of harm's way. Wait. Double. Fuck you! Eat my ass! That's what she said! No, odds in that, Joe. Just gotta find a more intelligent way. O nag-una. I hope they kill him, I really do. This guy single-handedly ruined the word motherfucker. So, matapag na gini siya bang yung movie mga funny na? Action, comedy. I will bust a cap in your Si Samuel ang bodyguard siya. Si Samuel ang hitman. Why are we always yelling? Salma Hayek. Hey. Alright. Wala lang. Wala. Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? The Hitman's Bodyguard. This is my movie. Ready. Day August na. My birth month. Kanya ko tanahon. Comedy. Comedy. Pangalan na ninyo ko? Ano ito? Si Kwa. Ito sa Deadpool. Okay, wami kabalo sa kuwan. Wala, hindi kabalo. Tatanong, hindi kabalo sa kuwan. Ay! Ay, si Ryan Reynolds. Kawa ni Reynolds Rank. Di ba, mga lang ka itong... Kuhan ba? Bullpen? Perfect. Idol na ako si Ryan Reynolds. Kuhan siya. Dito ko sa Deadpool. Tapos, Bagay ano siya yan? sa murag comedy nga. Comedy action comedy. No? Kung Filipino version, Cesar Montano. Karang pumligi ba masangit? Lira. Comic relief. Mananaw taning, unsa ni? The Hitman's Bodyguard. Nay Hitman. Pero nay bodyguard. Ay, bodyguard ang hitman. Aba. Pwede. Very good. What if nay kuan tigrit sa DJ, di ba? Ang DJ tigrit man na. Pero na pag tigrit sa DJ ana, pwede nga na. Ora snatcher nga gikawatan og laing snatcher. Ana. Sa ora nga na ba? Pangana sir magpakuan ko sir nakawatan ko. Mo ba? Sabi nakawat nimo kato akong gikawat sir. Ang iyang gikawat. Oh. Police, gidakop sa police. Pwede. Easy. Tama Tama. to, hi sir. So, tama. Hitman's Bodyguard. Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? Mananaw ba mo? Just comment below. Kung di mo mananaw, comment yapon below. Yes. Or please visit Bitok University. Oh. and Yan ang itakpan. Excuse me, they're shooting me. there you go. See you on the next one. Dinilawang sa Master Bobby YouTube. Freeze! Ay, sorry. Sana? Bumirang. Balik. And magkita-kita ulit. Dinilang sa Master Bobby YouTube. Bumirang. Okay, nag